Nitwa Veronica siombua musiaisiana ni uthocha ndini wa kilungu cha tunena ni muthethani wa umuthi kilaigo kia kila wakele kwambia saa ile na miongo ina cia wiyo ndini wa TV ya kwa Mutongo TV ngwatane ya mukamba na ni kilungu kino kwa ndini wa YouTube ya Mutongo TV /FM official na Facebook ni Mutongo TV na ndini uthocha twathikie tambane mwe thawe na ikulio kana undu ukiwa ni ucio tukanena ni cia uka kambai yitoka kamisi yitoka ngandongo isitoka kasiana sito na obikie kutuma ndini wa namba ile 3 ili 3 kana okandini wa inbox ya kwa ta Veronica siombua wili na ende tukabikia na kunena nia undula ukiwa uyenda tukabikia na kunena ni sendini wa kilungu cha tunena nia Faith ando masia akaila kusio matongo mambi ya maundu tukeje very good mwitu muyeni Faith ndonge tunena asante Bishop Mala mungu tukaya kalama na ni Bishop wa Jesus Christ asante mwaka na tondu beithia enda kwacia kueta mbai yake nye nakwa ni mutangwa ni mwibwa kwa Aume kwitwe Lamu lakini twathamie Kalama bandu wa muinganizi wake Mutua asante na utinyira nawe da kwito ni wa munyo na ni mumutei usu wega neza nimegundua mutea wana tei wana tei maenda au busi yona beti na ndio maite aibu ndo buzi asante pe musiaisia una request ye tunena nisie yulua utiwa Aume Ndiwa na akandiwa na wona siaisia kana musiaisia ai request kino cha muthemba ucio ithia ikindu kina bata muno mwaka nenda kwambia naku mwaka kwa akandiwa na Aume Ndiwa akani matia wa Aume ni matia wa on they matia wa na muno notice ya ngale yaka matiwa iko ubetha na yu mundu ume ibeti jage chetwa etawandiwa wizibe osiana itu siana singi situ itesi ndetoyindiwa nesa ino sio pia kuelewa yuona kibeti chaku kana mweme wetwa wala wati wa etawandiwa na hii siana shiitwa siana ndiwa na thusi tha sie ngale cionthe lakini mabinda maingi wisaithe ya Aume mumaenda ngambe na nundu saingi wa wiola thukuma na mundu ala twitha twikonanitie akaime kalanga muno yuko twithana Ndiwa ngali cionthe lakini binga ingi ni beti ila sitha sindiwa na ciana iketha sindiwa na miaka ya bwitinanga banini Ndiwa ni ciongelekete nundu wa majali maingi nundu wa ikumsia kumila kilangale ya muthemba ina andwa metwa Ndiwa metha mena mathina maingi muno ta kibeti kila kinekala musiki tana iwiani na all of a sudden mume ayoka yetu editwa ambia uchanganyikiwa kabisa ndesi ambia ba na emine laba na hindi baditha finonge zaidi wa ando mamusi metha mena kimuthemba cha kuonea kibeti kichatiwa yuko metha mena wito mwinga ingi munango yuko Ndiwa ni ngale cionthe na indi na isiana ithamba kwitha cia kwata kutelema kwa kimuthemba nundu maisha undu manetha mebwitina mabendo kama ukesaidia ni mathinika muno Faith mwaka ni wale anja yulua utiwa na ndini wa jasa ni setup ya Africa kana no kamba kana niba ano inge mabelieve ya Aume ona kutuika ni akanimati ya Aume maitha amendiwa ni wago to some extent ni wago nye no Aume anini ala ibeti cio ciita wa akaleo twana ona gethana na atwana we maisha make tita maungama maende yao kawaida nundu we undu mwaka wa weta community ya the setup ya African setup mundu mukani very disadvantaged na ni the second fiddle you actually kisenzete nundu kisomo etu akwatie mama opportunities mokio the meanana wesethela neteanana kaingi ila mundu umewa watiwa kila kimutia no kibeti yes kila cha mutia ni kibeti nundu mbe kukwati wake ndona indafiwa nayo mikalile yake ndina indafiwa nayo kibeti kiyo ni chochokie kwake
no ngwatete chokie kwake na kikala kwake unlike kibeti chatiwa kaingi echalungwa kaingi umundu umene wona the sole breadwinner no wona disability yesu ko uyukela kaingi mundu ume atiwa otia wa muno ni mukako itho wa physically ndebo lakini we say the learner option and option in and the community kind of understands no natiwe ni mukake kwa huyu abanga we no kwa ni wabanga kwambia maisha yange na kutoa nyobu aitwi kandusi ni watoa nyobu kakasoko we say the lako it is understandable but kwa mundu mukamweme we amino kutiwa witha au mulegetwe emetho mama na kwanza wende ka wika leo pa uone au masoko sasiana aendete kuwachao kendo kila wao wanikilo na waila mume wibo yani we say the lai masabu maku ubangiwe no bangiwe ngino na siana isi yako ona siana isi yako siutwiki yawe we say the lakana kakuka na wete osiaite nikio kuona we sile kaikwe yani we sema miela de dio na ikwendo neka na ndona tukia wana ndoneka nitika na kibeti kingi chatu iye ke mume wetu we ayena chato melela nomba kana kaisisia sa ochato melela nomba cha notice kaisisia sa eso kulende kana kake ba kaisisia sa niki niwe zinju no lazima nengi kakona nyowe umeka kama na mamu unachelewa sana na sisia sa okeyobika basa ile hake yelo ko kelia medho asio sisibu ngama ko una sibana niki no lazima mundu mu custom authority kibeti Ndiwa kina explanations bingi kyo need you make na uyambia kuma kwa the mothers in law gedwa metha ngina brothers ngina ma uncles ngina otoi ngina ma pastor ngina literally everybody who cares to listen na kwanye nini wete Ndiwa nye komanite na mbingi na ngakoma nona ka maya kie matiwe na abenwa kana leo benwa lakini pala watililwe okilana onga pnyamosi yake ndoke yiwi yaite there is that time to mourn there is that time to we are lonely there is that time to feel aje na bese osao na kusia blame onanga ina sia blame na sia blame ona kedwa ni mundu mwenu wana giti kuwa lakini yumundu mukanondo nuo ketina cha family the man is a supplier but the woman is the manager management waku nduyeka ndunga mano ndumuse waku ni wetwa ukilela oselela na wisonga ndukatwike pitipati yokela mundu akanje niwese na atiki Ndiwa niwese na nipoza abusiwa okazeve lo chokoroje umoba yachende byobisa kikoka byobisa balawe nikinundu naku ni watwikie mathina makuone mambiye muse waku yetwa ona kwithwa wina life yake peke no bishop nanenete last week anaise ne aka ela mweme waku waete silingi 5 ona kwete ile wezethela at least pe no ndaunya nondo kitaine choka mundu ukamuka kwa choke thela tevo badeka wika ugo ni believe ya onetha mume waku musese ututukise na utusiaise onetha ni ambeza sianata ibundise kuimandia silingi nondo kiudi chabata bishop nake do faith waweta na nona ne usio tukanena nisia yote ibinda yako mundu aile kumon mume wake kana kibeti chake ibinda yanata nondo be andu mamoni ya forever makai move on life na ika affect ginasiana mundu aile kumon ibinda yanata wakulia wethia nita wambonie ndi mantha nzia ya kibeti cha mone ye mume miaka mingi na cha kwatwa ni kindu wethia nita depression ona nitambitu ku depression bandu depression ibitu ka okethia mundu uyu ita watu ikanduka na wethia ndatona kuigwana na anybody na ndatona kunena na anybody na ciana ciake nake kala ciana ciake ndu akacia twikaleba ithe nyuno kuka akameka ya bedroom osua ina depression akabanga ithe wone wailite uka spiritually okay na bekangutabie kindu chonthe kila wenda nicho ichuka na ni biblical mundu kalirikana ebinda imwe na ni waisie ya mukigwe Samuel ni wa mukigwe Samuel lakini ai wajue ndijwe ikata nundu wakusia uimo kana wakusia mabeba suma kuni matono kukia na ciana ciambio ngathuka kekala uko na kana ke koko dalirikana kwanza takije ibo ya kamwe watakwata na moko nyomba kwakwa kairi na cia asaisi twani ya Yesu kabaluka na yeta we ni ku mon
ibinda yasa biblically pe ibinda la mundu wa ile to mon David wa mone ya binali pe ibinda ila kumon lakini ndo pe undu watonekana akisia nemo manditamine ya mundu eikala ibinda ya nata ya kuya undu be akisia matona kuka makateka kiliko cha mundu ukethia amon naona iwathela ona nde maana maisha imathela kewa akibeti igulya kege mayumu cionga nyamwa wikata yuwe yuke kalata yude de makulyo litoendo mubingu yanzia sia kwika maundu na mona ziazu ni mokitumi Yesu wekania mukila wa meki bindala salo ogia methia maende na kuya na abita kabuleni athayo cha na au marukari matiwa mazane gwe na jula te umone ya no gatokonyo jeina ge yutwegata na wasoma Biblia meazia masio kiema mandenge la salo mamua aya masio kiema mandenge so Biblia na sana mandenge la salo engi na mamua nikana maende na matanga nondo bya matani ya matanga na byandu ona yu kazi kumisi ku okamba witu yu wena twama tutetwama tutubwane totethio mundu etwa ni totethio lakini ndwithi atio tethio na andu matani ya matanga no kazi ku withi andu angi mathowete maema masilia nini ona andu mautuma malayu me kunini me kunthini ona imagete ba mochari kuya musi ukethia mundu tuma na we utuma mala nundu wizikila wiki lazima bakwe mundu kana muinganizio yaba kwe mundu you ebinda yako mon eyailite kukua ebinda yasa na ketho ini nena na thuku mimanga ina machifu na alangi na asia andu ama mina kuthikwa mundu wo maekano amo wiki omwe na ndika extend zaidi ya moi ni kana mundu amino kwa ni ulanga ino betanga mituke ni kana me kolania mayetikila ila ita was acceptance mayetikila kana mundu ni wikiara no totie ni kana indi bethe na mubangilio wakwe kwata ciana cicio sukulu hata kukeka wata ana kukeka wata na etho mena mundu mucio tondo ma device katika musieni kana mchungaji kano imam kana mutumia wake cio utono nena amo morning ndikakuebinda ya samuno ya kuebinda ya samuno ni yomba itau na muno ni tona kwitha eteomba kitau kwa uloti yetu ikomba kitau kinene kwa ciana ikona hope yo yathela kwa une baidite kumanika kibeti Ndiwa alafu namba ile yundi nena Veronica kibeti Ndiwa ke na cho chaidite ndo kaidite kila ni chatiwa na atiwa ena miaka yana tuwe kigwe thatino tumanu nondo be mundu to notiwa na atiwa na miaka 23 imwe kaleba na we ye kaleba u nani asia itoka na keba kamwe no imwe ai kala bangangania ikala bati kausubia siana ikasoma ana Biblia ya asia kana ulota bikite ba miaka miongo monza anewe mwana thiatwana nondo nokubalu chatumia makanisa ona wawe to unadhilikana friend yakwe mume wetu story sino runenga feki katambo kwata utandithia useze ndino akilingu cha tunenanye katukwate utandithiani tusokedio mituki ina ugo chengi musiaisia thani Ndiwa vingo ya TV ya kuendeni wa kilungu cha tunena nie twende na kunena ni sayuluwa akandiwa na Aume Ndiwa na mama ile kuikalwa na mo ata ende boni botu kite tumane andu asuma ile kuikalwa na mo ata kwithiwa no andu netina wa kukunwa kukwata ukuno wa kukosa kana kutiwa ni umawo maile kuikala ata ukethia thayu ni waendea ondu wailete faith turana mboni thini wotandithia pega kelwa tunenga ni weta andia asiai ondu bishop kuweta obo wa extension na miaka ela mundu wa ilo twawa pe asie yondo twaweta metha me very selfish mwana ni wetwa ni watia kabeti kena miaka eta me itwanite for 3 years ona maye bana bondi undu wa asia ibe mindo matia twana twili na yuna lidikana one of my friends watiwe na atiwa ni mume na no kuthukuma ena sindu ciake na mindo ende nyamume okio kambu kwake ai na yeye kambu ainena ye yange wana ibetile ingekita kwa asia we
muka mwana wa ko Aume ala uthukumana mo ni manager ni au ai very senior ko na value esuko ya makwe mathi esuko ya makwe mathi na kambu na banga mwe ya mwana no kamusi ugae kwithila kibiti kitondo malele bu kiea esuko we wongelelo ndungi na watonelela no kutaja kakuya yoni we maindo utainlo na ni bata nake muno yani we sethela nangia mwana usu future na mwana ngie binda ja jingi oesi onake ka mwana ono watwa wa bantu bangi ndakame yake yobo na ndia na ni watilila mwana oyo secondly ni nadima ya Islam methana yo ya umoni ni 40 days masi ya 40 days nibyo masi ya ju mutu otileka literally but spiritually onayo nila the pepe kielelo chame tena 40 actually no 40 days nibo ukaoke evaluate ukamana ni natiwa ukamana miunde na imawaja ile imwata ukamana mbemba sineka sina imakumbini sia ile ikwata ukamana thukumi mana iba wa maiba wata ukesethela sindu mbingi ni wasoma na kuni we detachi na ni wetikila lakini peala omume wake agwo mundio oni we maisha make maendelea niki kingi niki depend yao na kundu nekala na sia na mume yangu nekugetho nekala na mundu anduthe nthi kana kibeti unat stress ya mweme myaka yonthe wa mino kwo undasia he ngai ni wamiondokea ni wambete ya mwiyoyo kwa huo na itu ila to mon to siasia what is at hand na what is in me ndikoge ne bange na mon ndi pretend kana because the community dictates no na community no kai kwasia na kyo yui mume akili yako unusinu esoko ekite mebuto yani we say the community ni kwenda na kunue ni wizikila wati ya mwisi kwako na zio ibetidi wake olai mbalamoko kilanda tika mambi kilanda tika mambi ni watu ikia Aume ala masiani ni watu ikia Aume ala masiani ya muse waku mwiyo kilanda tika mnemi ni mwisi na tuwe mwana amweni na mwinzi asiaye maisha mo ndo mameyo watu na wenga yose wangai ndo ngai ni mwikiku autianda utiara te replace somehow ona maundu maku maendeleza sio mbua asante nini sebe omundu utusiaisi labda omuka witu ochumwa kino kana onetu ometukina ende ni pole na ndo wao kana omume onetiwe kana utiwe ni mundu waku abata mono ndeni wa thayo ni waku lakini maisha no ngithema kasonga nambe ndo asuma tusiaisi kana ndo asuma tito na ndo mo pena siana ni siele usoma au chama weta faith yetha ni mundu munini ni waile utwana kana ni waile utwa waingi yo ndo ama ile kuikalata mundu imwaka ndo ama ile kuikalata na maile relate ata etha ni mundu Ndiwa ukwenda utwana mundu ailo yani maile ikalata okay etha ni malikana nesa na thayo ni waende ya kama kawaida etha ni Ndiwa na Ndiwenge kana Ndiwa na mundu ongi fresh kiguki inde na kikuni cha mundu eweka undu tuka kila mundu akaeweka naenda eweka na twinene ya muno obo wakiku gina muthenya ola gikaumila na nusio ya andu pole ala maende na mathiko pe munana wa kuthikwa wende saa hiyo mathiko maende ai pole ape ungi wa last week nongi nini si o chuma kibika wa gatano kwa kwimbingi kwa ni mboya ya itu kana ngai no kumakia kisi na tondo ngai na twosa hivyo ndebinda yemwe tuya ile kuikala tema na kana maisha ni chalo na yu chalo cha mundu kithela bala wetu na ala matiwa ni maendea no ndumwe na kuikauni andu ala metha me kauni tu mathi askale maithi kauni kana na jeshi kuyala matha wa makakwa lakini mayonga macha kau pe ala metha mamati etina maoka makosa mwi na ni muriendea ni nundu mwendo chau mwendo sindi wa ndikana ndithi likale na mugo na thiwona musikali ula muno kitawe nake ithai mukau kana ithai mwemeu ni wathi umane kana pe kikosi chatiwa we mwene na siana na ando mamusi na mundu lo kwika uamuzi ti yango waku ithawe kibeti chatiwa
kana ti brother wake ya former husband yunua ukuamua undu waile kuikala sai both roles ni kana we say the ni wa kiakisia na maisha yamaendea na ninisi kila numba idade na mikalile tofauti lakini yu kuikala twaile kuikalata ikuli wangu liai maile kuikalata maile kuikala mena we kwati onthini wanga kindu jambe no ngithambe the mena imani kana faith faith ita wadende kwa mwikio kana ngaiye pamwe namo na ngai no kumekia bina lakini amwamina kuomboleza matuku aswitha matuku mwei na matuku wange yu ungama na anduita siana usiei yuni mwisi unaiwegeka ikutegemea siana sina okuya nata umaelesi omedhui no lazima tuende lakini mwekethe na wasiwasi ni tu kuendea kwanza ila dhaile na ndumatia moyo na nduendea ukoma namo na wona maikulia makulio ndumasungia na ndukekata ndukakasirike ndukatha imo nundu ciana ici ambia nwizibe faith ni waicie kana kangi kazi ya sesa msasio mbena akewe ningukuwa metho asu undu waile kwika ju eka ngoyo itulie kidogo na ngoyo amino tulia undu kwika umuyei ithukizinganya yu maundu ane mokie na thukwenda unongithani nzanga mande kena uende yo mapundisha umekite bina na ende manda mundu wa ukukwata kuoko mundu amino tiwa ethe ni mundu ume kana emethe muka lakini mundu mundu muka ala anana umaba kubi mandolo ukamutabaja tumaundu ula waguo andu maithana na zaidi ya umwe mundu la we very close onaku Veronica nga ukulia you only have one friend tia inge lakini mwaka hii ubo wa na sakua nundu vyangi vyangi moka na makambi yokusisi at arrival you are available you are a single woman you are so beautiful na nimesi in their minds onota tiwe kindu vya kaindona tiwe kwa muse waku ka usubi yangi kwa huko ake nuko na we very attractive na lakini tuona this friend tillas the wakumanza no kwitha no inyagu pe ipetingize kana ethe wa moment they can give you no matter kunenga advice zio muno ya kuendea ndeni wa maisha lakini no ngitha withe na mundu wa kulini to some kabinda ni kungitha wikata wa mino stabilize you ikala you na ndu saluchaneza ngai ovete yangi ya ndu amwe ni kana wo na ndu na mumo ndu na mumo ikindu ki very dice ni very difficult ni kindu kiito lakini ondu bishop watu ya ngai enzia ya kula ni thia maundu asu na ikukilia ingi nikana uende nambe yongelela kila mwaka wa nena ithia Kristo ne twailite kosa mubwano kwa mundu weta wa Esther no is it Naomi na siana na Oliver kamundu mukaga mwako ikashindiwe maisha na kathi na unge atiwa lakini wethia yunaiwatiwa na ndina mundu ume otono kutwa kasi ukasia ingi lakini tiona Naomi aithio manthia Ruth Boaz na imwelesia undu wailite kwika mpaka Boaz amwetekele kyo komele mauni na ibaka tumaluta ukaziba una mialika kazibu na mialiko gakinyanga akakawani kana na yuti aya nuni na watasiakite mayo amweba getu mauta mutavyondo wailite kwikala nundu nunatiwe ni muume na muume na kibetikyo kinegete dayano ni chata ya ka mwana na chanenga ka mwana nafasi ya kila mundu amwe undu kwenda Oliver aga na athi lakini Ruth yalea na alumanyana na nyanya wake kile bajua weta manda rafiki utakwasia rafiki na muno etha kibetikia ati wandu kamanda rafiki mundu ume ya inondo zwe comfort galizionde comfort galizionde na kapeka tendo katumia wangu kama nika ni watiwa lakini ndokoreta watiwa weweka timwe nagu ama manena maimanisho ndo mazi andu ya mundu yumundu ume akundozwa leo twanena muno ulu wa mundu muka lakini ve mundu ume Ndiwa
vea mwe genuine mundu ume Ndiwa ukethia noni wati wataziana na wende iwe na bina wapoto wake betikingi na mundu ucio nake nungi wairi tosiwa muno ndu aingi mo ni maenda kuminukiria either akakwatwa ni kunywa kwingi kana kambia kuthi na isiana akambia uchisisiana nundu wakwema kwitha na mundu ibakubi utona umuta no utona kwikala nake yu aingi mowona mundu atwika no kwete thina kaba mukeko no Davidi waize nundu Davidi ai wiki ngalezu Davidi ro amanyie kana ni wiki ngalezu na metho make mambia kwikala na akwa aize manzi ikamweletu mondete kamgwatie mute nundu ngalikwele ngidatonya lakini no kuniti kamurutela aya manzi wakamwele tuka kamurutela ibetisia Davidi zingi beto uzezi agwezi atheleka nane wekele juice tekane na mwana no when we are saying that tiasia even our men today ibetisia kwa wingi lakini we say the losemba niti akana ka okay aya faith no ndo ade toisuti nenda tika itato nenda unene na akandiwa I think unaweza be Aume ni matiawa but thina mwingi we kula kuyaka nondo akaingi matiwa ni matinie kukwatwa ni tamba ya maundu matema seo siano hithi asi na ithe 10 be ithe wa mukate be ithe wa mumba maundu mengi teko mkwa akala Ndiwa na pio Aume Ndiwa o kwanda tike mutumini akala Ndiwa mbe inenge ndaya secondly thirdly mandandu iweka peo Ndiwa ingisi kisioni na identify Ndiwa yati wetene nondo ya manage ye family yake ndokambe yo kwatana no na ati weso na kendu izino kwitho aneke ye mume red card na kunuo waibata muse waku na ni wamwendete na wendo la weyendete nondo yutu ya wa matuko ati ye tutenda na tukolwe kwijenda ijende na kindu kila cha kukisio wenda kidwe in your family nondo ela muse waku waitha ela mwewa na ati angilesi mwendwa muithi kalusi ni mwakila nyawendo pende to ila mwanena na be kila mwabangite make sure nondo ni wautia dream isu ni wachivu na ela watu wa mondo kam Ndiwa na be kaindo keititwe tika insurance kana utopesa tu ibando pe maliando metha matetele tu maukengete i umundu inue iyo na muse wakwino na undu na utumia nae na kiasembanite na kalaka silika be it a woman or a man matuko ati lata nazia maliando na umemeoka masemba ni matagetia ona be akamatagetia akandiwa ukezeve la mundu ni walika musiusu au golecho ndeke lati atela thirdly enda olike ubulukje sindu sionde sia muse waku kwa manana kalisiti ka KCB osa enda KCB kwa manana Equity osa othi Equity kwa manana uyu makolie kainene kwa manye na ke account ene yetho wayibo nondo na mo Aume ne muke yokwa wakati ya account sienu sika benefit ya ndo ingi wabithie kibeti chaku ukazela kibeti chaku na chwechetho hata ni jetho wakiki open minded na ile succession yambeya go to the right people na ndukatambe kindu kila kitwa mbanganya kila chandikitwe muse waku ambao sembania nacho kethabe makwani mako ka baadaye weambia ni amakwani asu baadaye waaminie kuikata waaminie othe cia muse waku na sindu ila cia connect mume waku na inde sinenga ciana cia kundaya wabanga nenge be obata ona cio isiana sitakunya wakwatika ne batosu mama batosu bala wotwa ndukawete bunyumba wesethelo na kwiwe buthithia bala be ciana ciaku na kisione asante nikwatie matereka na indi ngaiwa mumo na mwani ni mubeano ndo wako kanthini wa kilungu cha tuneenanie ni mwende akiweyo kisio tukomane wake liukite asante musesia tiwanesa